18. augusta 2023. godine Mr. Font izbacio video gdje spominja youtubera pod imenom Dexter. Kontenta nego analiziranje. Za primjer tog to ću iskoristiti youtubera Dextera. Na vrbinom Discord serveru su mi spomenuli ovog šmekera, napisali mi nešto o njemu. Ja sam rekao da to nije dovoljno sad za rent, ali ipak sam odlučio onako, a valjda je ovo ujarivanje, ne znam. Nebitno, svakako odlučio sam napraviti ne sad baš rent, ali ide pod serijal analiza youtubera. Dexter je tad imao oko 400 subscribera i snimao je puno gluposti od 3am videa do još nekih stvari, a niko nije znao da će jednog dana sve to nestati kao da nikad nije postojalo. Jedno lepo jutro, Dexter se javlja na vrpin Discord server i kaže da mu je kanal obrisan. Razlog brisanja, kako on tvrdi, je copyright. Uglavnom, on posle toga pravi drugi kanal, Johnny, i nastaje to da snima. I od tad počinje sve. Dobrodošli u razotkrivanje piramidalne šeme Subžasov kanala. Poslije nastanka novog Johnny kanala, on kao što sam rekao tu nastavio snimati, pokušava poboljšati svoj content, ali poslije nekog vremena odjednom je preimenovao taj kanal Dušan i obrisao sve videe. Poslije svega toga svako je mislio da je dostao od YouTube-a i da se više neće vraćati, a jednom prilikom na vrbinom Discord serveru se pojavio Dexter sa njegovim alt accountom Vasquez i prijavio se da je neki njegov prijatelj. Samo zašto? To ni ja ne znam. Uglavnom, poslije se saznao da je Dexter pokrenuo tajni kanal Vasquez i tu zadimao kako ga niko ne bi skontao. Ali to je stvar, ja sam ga skontao. I ovdje nastaje cijela piramidalna šema. A naravno, ovaj video nije samo Dexteru, nego od cijele njegove ekipi koja na neki način radi super sup. A u toj ekipi se nalaze Vasquez, Ilom Dexter, Mihailo Moxi, Mateo Morix, Neštirko, Marquez i Mikix. I to su vam članovi ove piramidalne šeme. Po meni čudno je da svakom, osim Dextera, ime počinje na M. Sad ne znam, možda dogotive slovo M, ali jeste čudno. Pa kad sam vam rekao sve članove ove šeme, vrijeme je da vam kažem i nešto o njihovim kanalima. Mihailo Moxi napravio je kanal 4. februara 2021. godine, inače će snima FIFA i takve neke igre. Naravno da ćemo pogledati bar jedan video da utvrdimo kakav je youtuber. Video na koji reagujemo se zove Beži, dva luzičika, zagojen zauvek, limbo igrica i najbitnija stvar kod naslova Spider emoji i Spider web emoji. Ne, stvarno kreativan naslov. Ja, ovo svetlo, šta je ovo? Ode glava. Uglavnom vidimo što će se dešavati u ovom videu. Ja personalno ne bih pokazivao, ali, njegov je kanal. Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Actually mi se sviđa ovo sa green screenom, ali pomalkice smeta ovo što blinka u pozadini. Ašno od 1 do 10, ajde da kažemo da je 5 od 10 možda. A mislim, čovjek nije ni zaigrao igru, već daje ocjenu. Najbolji recenzent na svetu, globalno. Igrica nije toliko loša, zapravo grafika je sve, znači grafika je odlična. Potvrđeno da lik ne zna šta je grafika. Uglavnom, posle toga lik govori stvari o igrici. I to različi na 2 minuta. 2 minuta, a video nije ni počeo. Uglavnom, to je sve što mogu reći, pošto ostatak videa samo igra igricu. Kako vidim, bez katovanja i vrlo malo edita. Sljedeći na listi je Mateo Morix, o kome nisam mogao da istražim, jer je YouTube radio već posao za mene. Vjerojatno se pitate kako? Tako što su mu uklanjali kanal. Uglavnom, pošto nemam nikakve videe sačuvane od njega, ne možemo ništa reagovati, tako da odmah prelazimo na sljedećeg youtubera. A to je Neštirko. Neštirko je napravio svoj kanal 7. decembra 2022. godine i najviše snima, može se reći svašta pomalo. Video na koji reagujemo se zove Kako je Imperator FX uspeo na YouTube-u? Baš se pitam Neštirko, molim te mi objasni. I pozdrav svima ljudi, ja sam Neštirko. I u današnjem videu ću pričati o Imperatoru FX. Pa ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i subscribe. Mislim, iznenađen sam. 8 sekundi već sam spitao da se subscribe-ujemo, a video nije ni počeo. Isto da bi znali da smo skroz na originalnom kanalu, kao što vidite dole u desnom uglu piše Neštirko. Da bilo ko koristi ovaj video već ima postavljen watermark. Mislim, pa mi je skratio malo posla. Uglavnom, nema ništa više se komentarisati. Cijel video priča o pod navodnicima istoriji Imperatora FX-a. Mislim, više priča koje godine što je snimao i pomenja njegove pesme. Uz ne toliko dobar edit za kanal od 30.000 subscribera. Pitate se kako? Nešto što se zovu shortovi. Uglavnom, samo radi iznova malo izmenjene shortove i tako uspije na YouTube-u. Znam, jako loše.
Sljedeći na redu je Marquez. On je napravio svoj kanal 10. januara 2004. godine. Da, napravio je kanal ove godine, još uvijek ima više supova od mene. Što im podsjetilo na nešto? Da udarite taj subscribe button, yeah bitch! Uglavnom, imam 2 videa koje sam skinuo s njegovog kanala, a zašto je to bitno? E pa, rebrandovao se u horror analize. Da, ne znam ni ja od kad. Uglavnom, pogledat ćemo jedan video sa njegovog Marquez kanala tad i jedan sa sadašnjeg Marquez kanala. Prvi video koji gledamo se zove, pretpostavljam pošto nemam screenshot, Urbana legenda o Serbian Dancing Lady 2, šokirana emođija. Znam, nije ni počeo video, ali kako ovo nije prigodno deci manje od 12 godina? Ne razumem, jer u sljedećem videu ćete čuti da on zvuči kao da ima 10, a ne 12. Jebote, dobro je, uplaši me jebote živote. Ovo je totalno realno. Serbian Dancing Lady je internet urbana legenda. Naravno da koristite text to speech u videima, da ljudi ne bi otkrili da ovo sve u stvari vodi samo dete. Kraj prvog dijela, znači ima više dijelova, a kako se ja sjećam, nigdje ih nisam video. Sljedeći video na koji reagamo se zove Luda baba opasna, space, 3 uzvičnika, space, Granny, space, 3 uzvičnika, space, ep 1. Baš kreativan naslov. Znači gledat ćete i ona muzika kao da je nešto najepik što ste vidjeli u životu. Kao da je Endgame 2 izašao. Čak ima intro za kanal i stvari intro je i pomalo kvalitetniji, ali kako ga je napravio, tu već ne zalazim. I da ste ljudi moji dobrodošli u naš novi video. Da, toliko koji stoji iza ovog kanala. Bukvalno sta da mu videi nisu za decu, a on je sam dete. Ostavite like, subscribe, zapratite mene i Suksija na Instagramu. Ok, ću ja nekad učuti da neko ne kaže u videu da se subscribe-ujemo. Uglavnom, to je to što imam za reći, pošto je satak ovog videa samo kako se on plaši Granny, i te stvari. Dolazi. Ne. Evo je, oh my god, moramo da bežimo negdje, oh my god. Sljedeći na listi je Mikix. On je napravio kanal 11. aprila 2021. godine i snima kao neki pokušaj pod navodnicima komentari kontenta. Video na koji reagujemo se zove kako je trebao biti završen serijal sa anonimnim. 2 upitnika. Baš se pitam. Hej, složit ćemo se svi. U stvari nije loše, samo takav karakter mi je negdje poznat. Pitam se gdje. Rokovog preživljavanja s anonimnim. Uzmite neki sok i kokice i zavalite se u svoje stolice, a mi prelazimo na video. Napokon! Hvala Bože! Našli smo lika koji ne govori sub na početku! Yes! Šta vi mislite, da li je kraj i da li bi voljeli da Dex Rock opet krene taj serijal? Prvo, nadamo se, drugo, ne. Naravno, vjerovatno ste skontali do sad, mislim trebalo bi, da nam fali jedan čovjek. Njega sam čuvao za kraj. Zadnji na listi nam je jedan jedini Vasquez. Nemamo nikakve informacije o njegovom kanalu, pošto obrisao cijel kanal zbog jednog čovjeka, Rusa. Ne tog Rusa, ovog Rusa. Uglavnom, on je napravio video i distrakt na Vasqueza i Vasquez kao mala kukavica je obrisao kanal. Da, uglavnom, preporučujem poslušati distrakt, actually je dobar. I dobro je što imam jedan video koji sam dovodio Vasqueza, pa ajmo njega iskritizirati. Video se zove Moj 16. rođendan. Još uvijek ne mogu da vjerujem da ovaj lik stariji od mene. I jebote život. Dobrodošli u moj novi klip kad vidite danas ovaj drugi pokusaj se, to sam prvi video snimak. To jest prvi video klip oprisao se i prvi klip sam oprisao iz galerije. Ok, neću čovjeka, imam problem sa pričanjem, a kao ništa ne razumijem. Upravo sam ga rekao, Tako da presakosite like i subscribe i dole u komentarima ako želite da mi se sličate rođendan. Ne, damn you subscribe button! Poklon od vas je da bude pola hiljade pregleda na klipu. Čekaj, to je njegov poklon, šta? Mislim, znam kao traže gledalci da bude 500 pregleda na klipu, ali nažalost tako ne radi YouTube. Uglavnom samo pričajte moj 16. rođendan i to je to. Bukvalno video ni 2 minuta. Ok. To je bilo dugo. A sad je vrijeme da razotkrijemo, u tom procesu uništimo ovu piramidalnu šemu jednom za svagada. Uglavnom, sve ćemo početi sa Mihalom Moksijem i Mateom Moreksem. Oni su u ovom videu najviše zbog sub za suba. Ako mi ne vjerujete, imamo insidera koji je podijelio screenshotove za dokaz. Kao što vidite, ovo su dokazi da su obe radili sub za sub u isto vrijeme. Čak se reklamirali ljudima u DM-ove. Ali oni nisu toliki problem. Imamo 3 krivca koji su kopirali drugi youtubere, a to su Mešterko, Marquez i Mikix.
Svo troje su ukrali cijel video od nekog youtubera, naravno zbog pregleda. A sad ćemo da vidimo i ko je. Mešterko ukrao i prekopirao skoro isto video od Seratora pod nazivom Gdje je nestao Iggy Player. Kako znamo ovo? E pa, evo dokaza. Mešterko, Takav intro. sudbina svakog youtubera je da će njegova karijera doći kraju. Razlog toga može biti porodica, posao Neminovna sudbina svakog youtubera je da će njihova karijera eventualno doći kraju, bilo da je u pitanju porodica, posao ili privatne stvari. Dok neki završavaju sa oproštenim videima, ili privatne stvari. Dok neki završavaju s oproštenim videima, neki samo nestanu. Malo je promenio, ali isto. pomoću raznih igrica koje snima, Onda Marquez, on je kopirao ne velikog youtubera, ne nekog većeg youtubera, nego mene. Da, mene. Kopirao je moj video na youtubera kog neću spomenuti, pošto on ne želi. Mislim, samo ću vam pustiti neke delove. Ovako svi znamo da ima američkih i balkanskih horror kanala. Na Balkanu ima horror kanala kao što su Ultras Plays, Aldin i Mrcigvan. Ali sad je ovo drugačiji video. U ovom videu ćemo pričati o jednom Minecraft horror kontentu, iz razloga što valjda žele da imaju preglede i lajkove. A njihov favorit, ili ti oni su fanovi Ultras Playsa, i sad oni žele da imaju preglede i lajkove kao i on. I zadnji je Mikix, on je kopirao puno youtubera od Nikola Analizije i još nekih, ali je kopirao jedan mog druga Nemaka. Kopirao njegov video kako je Iggy Player propao. Ne moram ni pokazivati dokaze, imate video po rečenice, tako da bi preporučio da ga pogledate. I naravno Vasquez, on je na svom bivšem kanalu radio sub za sub, preo lažne naloge da bi pisao sebi komentare i dizao svoj kanal s pomoć drugih. Uglavnom, ovo zadnje, on je kopirao video od Čode ili vam njegov klip s kanala. Iskopirao je naslov, thumbnail i cijel video. I onda odjednom je imao mental breakdown na YouTube community-u. Samo slušajte ovo. Nije mi jasno zašto opadam u subojima. Zašto? Zato što sam možda ružan ili da li shvatate da neko ne može da bude kao vi. Prosto ima takvih nekih problema i vi ga hejtate. Pa da li se prvo pitate kako se ta osoba osjeća? Poslije svega nije prijatno. Ali vi nemate druga posla, nego nekog da hejtate, sram vas bilo. Iskreno, ja imam problem sa velicom, što znači ne mogu da budem kao ostali. Ljudi koji hejtuju neće nikada imati uspjeh, samo će biti ljubomorni na nečiji tuđi uspjeh. Laku noć. Da, uglavnom, ovo sa Vilicom, ok, razumijem, ali kao druže, pogledaj si content. Molim te. Ali poslije brisanja Vasquez kanala, znao sam da će Vasquez ili Dexter napraviti opet kanal za snimanje. I nije mi trebalo dugo da ga nađem. Dobrodošli na Johnny Jeta kanal. Pošto naravno znam Vasqueza bolje nego on zna sebe, našao sam ovaj kanal. Uglavnom, samo sam ovdje javno htio da ga mu kažem da želim da ga pitam neka pitanja, koje me baš zanimaju, tako da Vasquez, ako vidiš ovo, unblock me na Instagramu. A sad, ajde iskomentarišemo ovo čudo prirode. Video koji gledamo zove se Gradimo kuću, zagrada, Minecraft preživljanje ep 1 sezona 1, zatvorena zagrada. Ok, gdje su ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Odmah straight up to the point. Iskreno, najbolji content na Balkanu. Dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljanja. Čovjek kaže druga epizoda, a u naslovu piše prva. Ja mislim da postoji nešto što se zove katovanje, ne znam. Uglavnom, to je sve što mogu reći. Cijelo video izigrava arhitekto i pravi neku čudnu kockastu kuću. Project Skyblock spašle mirno. I još nešto pre kraja. Uglavnom, poslije brisanja Mihaela Moxi i Matea Morex kanala, braća se vraćaju u Sniper Wolf stilu. I jedan od novih videa na novom kanalu, bukvalno doksio lika kod kog snimaju pesmu. Ne lažem, evo i dokaza. Danas, kao što vidite, trenutno smo i danas... Ajde, snimaj, brate. Sad će šomi. Snimaj gore, brate, što... Evo, sad ćemo da upadnemo, brate. Dođite ko šomija, brate, pokucajte mu na vrata. Tako da eto. Ali pošto čovjek kod kog su došli dozvoljava ovo, iako mu prikazuju tablice auta, ne može mu ništa, osim reportovanja, pošto još uvijek doxing krši pravila YouTube-a. Uglavnom, to je sve, napokon smo sve rekli o ovoj piramidnom šemi i uništili je. To je do ovog videa, dođite na Patreon, možete i besplatno, možete i plaćeno, a i podržali moj rad i trud. A mi se vidimo u sljedećem videu. Roll the credits! Gledaš moje klipove, učiš od najboljih, a sve tvoje kopije su promašaj, znaj to, ti si samo senka, ja sam pravi show, dok ti mašaš o slavi, ja je živim, to je to, subuješ se sam, a to ti neće pomoći, svi vide da si fake, nemaš nikakve moći, tvoja priča je dosadna, nema tu draži, dok ja snimam banger, ti propadaš u laži, na sceni sam kralj, svi me znaju po imenu, dok ti tražiš pažnju, ja osvajam scenu, piješ kolu s